Nado kawan. Nado. Syuting. You're like a soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone. Halo my bro, apa kabar? Pertemuan pulang kita di Ulah Official. Yes kawan, kayak kabar bubuhanmu di sana kawan. Bagus saja kalau leh. Kayak pian nih bang takun habar terus. Yang penting buhanmu sehatan di sana. Tapi di sini kawan ada reaction dulu kita bermain game ya kalau leh. Game PES anjay. Tambah lagi. Kita hiasi kawan ada mereaction melulu kayak itu nah. Buhanmu makanan kah sudah di sana? Makan kawan jangan kada ingat minum han kawan kayak apa papernya Liverpool tapi kita kawan kayak di sini kada main klub karena aku hanya main Master League kayak itu lah pecahannya. Kok tadi ada bakas main Konami Cup kawan negara anggaplah Piala Dunia ya kali pas sampai ke finalnya dah kawan nah lalu ulah konten han. Gue aku pakai apa nah? Nyatai kamu tahu thumbnailnya tadi ada kan Liverpool aja apa scriptingnya nah pakai Portugal kawan pakai Amang Ado ya langsung kawan menuju ke permainan ya kawan final Prancis versus Portugal ya lah menu santai aja di sana yang penting informasi lo kawannya nah pandir terus tadi deh formasi kita kawannya 4-3-3 kali aku duduk kawannya kayak itu nah kayak ini aja nah kamu santai aja di sana lah nonton terus sampai habis dukung aku jangan jadi dukung kawannya nah aduh salah hendak nah kayak itu kalau kita ganti Eder kawannya kita ganti Eduardo nah Eduardo rampak kauman kawan bungang oke kawan lah pas saja kawan bajunya pas saja deh juga kita langsung menuju ke permainannya han bunuh santai aja tuh di sana lain kawan pokoknya di nangharat aku milih aku tuh hendak menunjukkan bubuhanmu bahwa aku tuh pro dalam bermain PES anjay ada pialanya kawan nah, kita burukan lo kawan nah santai aja bubuhanmu di sana tuh kawan aduh kawan aku lagi kenal kawan mahal pian di bang aja iya burukan dulu nyata belum likit dia di sana tuh jangan nonton muara kita lihat ekstranya kawan sedikit penonton Portugal kawan padir terus pian di bang aja santai aja kawan nah jagoanku kawan jangan pindah ke Liverpool nih anu banget aku senang banget kayak itu nah buan pendukung Prancis siap-siap kalah oh damn what the fuck nih mana kau aku lapah menjalankan tadi Konami Cup beberapa ada aku mengalahkan sampai ke final mau kalah di sini kungang nah formasi musuh kawan 4-3-3 Pogba main nah formasi kita kawannya sama 4-3-3 juga ya kalau deh nah, Ronaldo di ujung di ujung sebelah kiri pemanasan lo kita oke kawan nah kita berada di stick 2 kawan permainan dimulai kamu menangis di sana buat Prancis pokoknya macam-macam kita bintih kawan tenang langsung saja dihalanginya oke Ronaldo dapat ulang
Lak kawannya nah, rekam layar nih bang lu lah. Eder. Ronaldo. Nah, kawan musuh nyari ding juga Uyen. Umpan lambung. Shooting pojok kali ini Bung, langsung saja Eder. Sedikit lagi kawannya. Kurang panjang kepalanya ya kalau nih. Eder, awaknya hirang kau. Awak benar kawannya nah. Berbahaya. Aduh, sedikit lagi kawannya. Gawang ku harat, berarti lo nakos seminggu. Cara menangkap nah, kita kuasai bola lo kawannya, nah kalah serangan kita kali ini. Santai aja. Pepe. Jangan kecewakan aku Pepe. Darinya. Ah nih, Eder langsung ke depan kali ini Bung. Eder, shooting. Bukan mau dukung aku di sana tuh. Kayak caranya Bang subscribe, dukung aku karena kawan naik. Tabungannya. Aduh, nah, kawan Eder. Nani. Nah, Pangeran. Tertisap lagi rokok kawan nih. Biling kaji wasit. Sana rumahku aja sih Den. Ronaldo lo kawan nah. Kawan. Assalamualaikum kawan nih. Assalamualaikum. Tingginya bisa nyipak. Harus banyak kawan nah. Langsung saja Nani. Ronaldo. Heboh bener lih. Ada fokus kok kawannya, ada panggil taruh nih tadi. Aku aja sini nang. Jangan Nani bang menyipak ya kok. Baru mas ya. Oke kawan, kita corner kali ini Bung. Ronaldo. Rabai Kamaher. Nah, dapatnya kawan. Berbahaya nih kawan back kita majuan. Nah, ya kalah. Apa aman. Nah. Danilo, aman. Nah. Tangkap. Eduardo Jakohan, tanang gampang buan mo. Santai aja buan mo santai. Nah, menyeliding. Nani, iya. Nah, Nado kawan. Nado. Shooting. Ketampar buenmu di sana. Eder kawan Ini kan isi kawan lah, kayaknya buenmu. Dai menang bang aja isi aja. Ada kawan ini nah harap tahu kah buenmu. Tadi Joko Ngalifah merabut tehen, buenmu tahu seorang. Nah, berbahaya. Ya, untung harap kita kawan Sebuah pertama kan 1-0 ya kalale. Babak kedua kita bentai kawan kawan. Istirahat dulu tabuan kita mereka rokok lo juga nah. Rokok bakasku makan tadi kawan nah. Ada esok lagi. Babak kedua. Santai. Sudahnya kuning mulai rumah deh. Bahaya. Aduh, masuk kawan Pogba kita skip aja nah. Lambat. Kadep kawannya bakal kacamatanya nah. Ada fokus kita. Altaram penjenak tadi. Makanya kebobolan. Langsung Nani aja nah. Oke. Ke depan kali Eder kali ini Bung. Ronaldo. Aduh.
Anggaran yang mana? Aduh nih. Masuk kawan. Aduh santuk. Sang lo kacamata nah. Ada gaul aku ada kacamata kawan nih. Ya kali deh. Tentangnya nah. Jangan sampai. Nah. Apa pasang kacamata? Allah. Masih banyak waktu kawan, tenang kawan. Terberes kawan nih. Hanya menit 67 ya kalau. As contact goes, that was tremendous, and it helped him to direct it exactly where he wanted it to Apaan? net. I think when it comes to the aerial department, this fella is Griezmann no pula. slouch. France themselves into the lead. And for me, this team seems to find it easier to attack than defend. But then Nah, sampai kalah kan yang beri malu orang ini. Set. the shot's on! Makin taruh nih. Pepe. Nah, salah beri taruh lah. Muarnya aku. Nah, ya pulang nah. Nah. Tiga satu kawan nih. Very much a lesson learned. France with a 2-goal lead and on Anggaran kawannya nah. Oke, nah, bak nih. Payet. Puts it into the middle. Nah, apa kita nih? It is surely done. Hai. Inch perfect. And the header. Kita balik jokong judulnya kawan yang ini. It's often the timing of the jump that dictates what you can do with it. Hei. Get it slightly Ayo pang. wrong, then you'll struggle. But that's it. They are out. Portugal Ada. all at the final hurdle. They gave it everything, but it was a bridge too far. So it ends in pain as the glory goes elsewhere. So much endeavour, so much expectation, so little ultimate reward. It's impossible to have any idea of these players are leaving. Nah kawan nih. Kalah kita. Biji-biji. Mari action aja pulang. Aku jadi YouTuber gaming. Ya mana? Itu benar ya. Jangan kada ingat kayak itu nah. Tetap aja kamu like, comment dan subscribe kan walaupun kita kalah ya kali. Jangan menyesal buatmu menonton. If you get down, get up. Oh, when you get down, get up. Hey, hey. Tell me now, minasan, kalewa. This time for Africa. Tell me